Kupang. Okey. Sebabkan hujan jadi kita tak boleh nak jalan dekat area Angin. Memang tak sedap. Dia agree memang kau janganlah beli. Okay, hi guys. So sekarang pukul 8. Jadi viral lah. Walaupun jalannya macam menyeramkan sikit. Sebab biasanya kalau datang hari biasa, sini sangat serabut dan juga sangat datang lagi sekali dekat sini. So tapi my advice kalau korang datang sini, check in